Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, uyu mwaka guhera tariki y'ejo hashize tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka turimo kuzageza tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 ariko mu Rwanda bita Ugushyingo k'umwaka utaha, tuzakomeza kurwanya umuco w'ikinyoma wokamya abanyarwanda, umuco abategetsi b'u Rwanda bashyize imbere kuko aribo bakoresha amanywa n'ijoro. Kugira ngo ntangize igikorwa cy'uyu mwaka tugiye kurwanyamo ikinyoma, ndagira ngo ntangirire ku gahinda abanyarwanda batewe n'urupfu rw'umucikacumu witwa Nduwamungu Paulina washyinguwe ejo bundi, akaba yongeye kutwibutsa ukuntu ikinyoma gikoreshwa mu gihugu cyacu. Nkaba nizera ko azabona ubutabera. Muzi ko mu Rwanda ubutabera bwahabuze, abantu benshi bahimbirwa ibyaha bagafungirwa ubusa. Mbese ikinyoma kiravuza ubuhuha muri RIB, kiravuza ubuhuha mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha, ikinyoma kiravuza ubuhuha muri propagande, mu minsi mikuru, mu manama. Ejo bundi mwararyumvise Perezida Paul Kagame yihandagaza agerageza kubeshyira Madamu Victoire Ingabire. Kubera izo mpamvu zose, uyu mwaka ngiye kuwutangiza iri sengesho ryo gusaba ubutabera. Iri sengesho rikaba riboneka mu gitabo cy'umukirisitu, mwese murakiza abanyagatolika. Isengesho riteye ritya: Mana yacu, we mucamanza w'ukuri w'iyi si, wowe utabara kandi nturenganye, umwana wawe yajujubijwe nta mpamvu, yuhirwa ibinyobwa bisharira, abura umuhoza mu mibabaro ye, atereranwa na bose mu gihe yadupfiraga. Ni we wenyine yiringiye igihe yishyize mu maboko yawe. None dawe, girira umwana wawe, urebane impuhwe abanyantege nke bose, utabara abagirirwa nabi bazira akarengane, uhoza abarizwa n'urukundo ruke mu bantu, ubabarire abashavuzwa n'inabi bagirirwa, wumve imiborogo y'abari mu ntambara n'ugutabaza kw'abatotezwa n'abanyamaboko. Gorora imitima yapfukiranywe n'umwijima w'ubugome, uyiyobore mu rumuri rw'urukundo, twese twitabire kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Humuriza abafungirwa ubusa n'abacirwa imanza z'amahugu. Nyagasani utubabarire, kuko kenshi twihakanye abavandimwe bacu, tukicecekera kandi tuzi ukuri kwabarengera. Utubabarire ko kenshi abakene twabahungije amaso ngo tutabona imibabaro yabo, tugahitamo kwikanyiza aho gusangira ibyiza waduhaye. Utubabarire ubwoba dukunda kugira, twanga kwiteranya, bityo tukakwihakana mu ishusho ry'abo wiguranye ubacungura. Yezu waciriwe urubanza n'abantu, ugakizwa n'Imana ishobora byose, dore kukubonamo umurengezi w'igihe cyose, ubana n'Imana Data mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Ntushobora kudutandukanya n'Imana. Ari nacyo gituma abategetsi bo muri iki gihe mu Rwanda bagerageza kuyirukana bashyizeho umwete. Muzi ko bafunze amasengero bitwaje ikinyoma gikomeye, ngo amasengero ngo abantu ngo bashobora kugwamo. Kugeza iki gihe habaye impanuka mu mihanda, ariko ntabwo turumva abantu baguye mu rusengero mu Rwanda ngo bavuge ko insengero zirimo kubagwira kubera ko zitujuje ibyangombwa, cyangwa ko hari inkuba zabakubitiyemo. Icyo ni ikindi kinyoma nacyo tugomba kurwanya, ikinyoma cyo mu rwego rwa leta. Duhereye ku rupfu rw'uyu mukecuru, ku iyicwa ry'uyu mukecuru Nduwamungu Paulina, ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko hari undi mwana w'umukobwa we utari umukecuru, ariko wari urimo kutabariza nyina w'umukecuru. Uwo mwana yitwa Bazongere Regine, yasabye imbabazi avuga ko yahubutse. Namwe mwiyumvire uko byagenze, murahita mwumva umuco w'ikinyoma ukoreshwa mu Rwanda
ku buryo buteye ubwoba, ku buryo burenze urugero. Bazongere Rosina ni umukinnyi wa filime yasabye imbabazi kubera ko hari amashusho yashyize ku rubuga rwa Instagram ku wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa Kamena muri 2023. Ubwo ni ukuvuga mu kwezi kwa gatandatu, avuga ko mu karere ka Kayonza avukamo hasigaye hicwa abantu umusubirizo, avuga ko yahubutse, akavuga ibintu adafitiye amakuru ahagije. Aya mashusho yari afite iminota igera ku 9 n'amasegonda 48, yaciye igikuba mu bantu, ndetse Bazongere aza kuyasiba aho yari yayashyize. Ni amashusho ubwe yari yifashe n'ikiniga cyinshi, avuga ko afite impungenge ku mutekano we n'uw'abantu be, cyane cyane umubyeyi we nawe n'umukecuru nyina umubyara uri Rukara mu karere ka Kayonza. Ubwo rero iki kinyamakuru cy'Igihe cyo kuwa gatandatu tariki ya 17 cyavugaga ko yahubutse. Inzego z'umutekano zimuhangwa n'amakuru yo kwerekana ngo abo bantu bari barapfuye, we atarafitiye amakuru nk'uko babivuga. Bivuga yuko ngo yahubutse akavuga ibintu, ariko abantu yavuze barapfuye ntawabazuye, kuko nyuma n'inzego z'umutekano zagiye zisobanura uko bagiye bicwa. Ariko murabizi ko mu Rwanda amaperereza yose ntacyo agezaho umuntu, usanga kenshi ahubwo amaperereza akamaro kayo ari ako gusinziriza Abanyarwanda. Kugira ngo rero turwanye ikinyoma muri iyi minsi yose y'umwaka wose tugiye kumara turwanya umuco w'ikinyoma, tuzajya tugenda twifashisha inkuru nk'izi ngizi za Bazongere Rosine watabarije nyina nawe bagiye kumwica, bamukomangiye bananirwa gukingura umuryango, ariko aratabaza. Inzego z'umutekano ziramubwira ngo naceceke ngo avuge ko yahubutse. None umukecuru Nduwamungu Paulina, nabonye hari video ivuga yuko ngo bari baramubwiye ko bazamwica. None se niba baramubwiye ko bazamwica, ntiyabibwiye inzego z'umutekano? Kuki noneho bageze igihe bamwica, noneho bakatubwira ko yishwe n'umwana w'imyaka 19? Iki ni ikinyoma kimwe mu byo u Rwanda rukoresha, mu byo abategetsi bo mu Rwanda bakoresha. Nasabaga rero ko muri uyu mwaka turwanya mwene ibinyoma nk'ibi ngibi. Mwumvise ukuntu Perezida Paul Kagame yibasiye umutegarugori nanone Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyepolitiki uzwi, utavuga rumwe na leta, ariko utarwanya leta, kuko arwanya imikorere mibi ya leta, ntarwanya leta. Mwese murabizi ntarwanya u Rwanda, ariko mwumvise ikinyoma bamubeshye. Muri uyu mwaka rero nawo tuzarwanya ibinyoma nk'ibi bigamije gufata umuntu ukamusiga ibyondo, ukamusiga ibyaha adafite, ukabicura, ugashaka n'abaza kubimushinja, ugashyira n'ibinyamakuru byose bikagereza kumwibasira, ari cyo bise isebanyabuhanga. Iri jambo isebanyabuhanga turikesha Profeseri Aimable Karasira Uzaramba, nawe ufunzwe arengana kubera ko yatinyutse kuvuga ko ababyeyi be bombi, nyina na se na mushiki we, bishwe n'inkotanyi kandi bari barokotse ubwicanyi bw'interahamwe muri 1994. N'ubundi inkotanyi ziza kubica muri uwo mwaka. Ni ukuvuga ko abategetsi b'u Rwanda bakora ibishoboka byose bagacuruza ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, bakabucuruza mu nyungu zabo. Ariko Banyarwandakazi, nabahagurukiza ko duhaguruka tukarwanya umuco w'ikinyoma. Muri uyu mwaka bose tuzabona umwanya, kandi namwe ndabatumiye, tuzabona umwanya wo kugira ngo dukomeze tuwamagane. Mboneho umwanya wo kurya kara Abanyamurenge, Abatutsi bo muri Kongo nk'uko bavuga. Abatutsi bo muri Kongo nabo barageraniwe, nabo barimo kubagonganisha nk'uko mu Rwanda naho bakomeje kugonganisha Abahutu n'Abatutsi baho. Ibi byose ni ibintu by'ikinyoma. Ikinyoma bagikoresheje hose, no mu rupfu rwa Habyarimana naho bazanye ikinyoma, bavuga ngo yishwe nande ntibamuzi, yishwe n'Abahutu, amasasu yaturutse aha n'aha. Ikinyoma cya leta twarakirwanyije, ariko mumaze iminsi mwumva ko no mu Rwanda
hagati y'abo bita ibyamamare. Mwabonye ko muri ibyo byamamare naho harimo ikibazo gikomeye cy'uko basigaye ngo baregana, ugasanga bararega abantu bamwe bakarega abandi, RIB ikabijyamo, ukumva abantu ngo bafunzwe. Mu Rwanda hari amayeri yo gupanga ibyaha, yo guhimba ibyaha bakoresheje wa muco w'ikinyoma. Ariko umuntu wa mbere ubeshya abantu, ubeshya igihugu cyose, akaba yarabitoje abanyarwanda, umuntu wa mbere w'umubeshyi ukomeye ni Perezida Paul Kagame, kuko buri munsi uko ashoboye kose arabeshya. Iyo ashaka kwibasira umuntu aramubeshyera, niba utukana ku mugaragaro, nyamara we ntawe uramubwira ko yahubutse. Ndangije rero mbasaba yuko nk'uko nasabye ubutabera butari bwa bundi bw'itekinika, ndangije mbasaba ko mwese banyarwanda banyarwandakazi twarwanye umuco mubi w'ikinyoma, cyane cyane umuco w'isebanyabuhanga. Gufata umuntu ugashaka itekinika, ugakoresha itekinika nk'uko abanyarwanda ngo bazanye ijambo rishyashya ryo gutekinika, ugahimbira umuntu ikinyoma, ukamwegeka hariya ukamurangiza. Ndabasaba yuko turwanya isebanyabuhanga, turwanya ibinyoma bikoreshwa mu ntambara ya Kongo, turwanya n'ibinyoma abantu babeshyerana hagati yabo mu rwego rwo kwicisha abandi cyangwa kubagirira nabi. Uyu mwaka wose rero ndabararikiye mwese muze dufatanye ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda cyitwa CLIR. CLIR ni Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, gitangije ku mugaragaro guhera uyu munsi umwaka wo kurwanya ikinyoma n'isebanyabuhanga ryokamye mu Rwanda, rikaba rikuriwe na Perezida Paul Kagame, ari nawe uyobora u Rwanda mu muco w'ikinyoma no mu bugome butangaje. Murakoze, mugire umwaka mwiza kandi twese hamwe tuzatsinda. Umunsi wo kubeshya ejo byari umunsi wo